nyo gusuza nkwifuza ibihe byiza ntose ratandukanye wowe inshuti muvandimwe uteze amatwi ibiganiro byacu na kuri channel yitwa Imboni TV. Nge nitwa Jabu Marashimba, ikaze muri aya makuru agezweho. Tuye gusura muri Asazo bwagati akomeje kubira intambara ikomeje guhuza igihugu cya Irani, intambara yagabweho n'igihugu cya Amerika ndetse na Israeli. Intambara ikomeje kuba yavugisha abantu batari bakeya kandi ikomeje kugwamo abantu benshi batandukanye, ariko kandi hawe ibiganiro muri iyi minsi itambutse, ibiganiro byagamije kubungabunga amahoro ndetse ibiganiro bigamije kuba byazana agahenge. Ibiganiro byabereye muri Pakistani biwe n'abantu batandukanye ndetse byitawe n'abayobozi ba Iran ndetse n'aba leta z'umwe za Amerika. Nyuma yuko yagiye amato menshi ya Amerika y'intambara, abasikare benshi ba Amerika bakaguta ibyambo bya Iran benshi cyane, byese bituma hari ibihugu bitandukanye by'inshuti z'igihugu cy'Ubushinwa cyorezayo abasikare bayo, cyoreje intwaro harimo ubwirinzi bw'ikirere bushaka gukumira bino biraswa nibigwe ku butaka, ubwirinzi ibisasu n'ibindi bugufasha igihugu cya Iran kugira ngo gikomeze gisave ibinga cyase gikomeze kirwaneho. Impamvu nyamukuru biri gutuma igihugu cy'Ubushinwa cyohereza ingabo n'ibitwaro bya kirimbuzi n'ibyo kwirwanaho muri Iran nuko Iran yohereza mu bintu byose icuruza by'ibitoro 90% bituruka mu gihugu cya Iran, kandi Iran igurisha bino bicuruzwa kuri makeya kuri ku Bushinwa. Niyo mpamvu rero Ubushinwa bwahisemo koherezayo abasikare benshi, bukoherezayo intwaro zo kwirwanaho nk'intwaro ibyo kurashisha, grenade, indege za gisirikare, amato y'intambara, ubwirinzi bw'ikirere, kugira ngo ikomeze kuba yarwana ku mufasha wayo ndetse ku nshuti yayo yakadasohoka, ituma ubukungu bwayo bukomeza kuzamuka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ndetse Amerika yamaze gufunga bidasubirwaho inzira zitandukanye zijya muri Murahoro munsi, ndetse ibyambo bitandukanye by'igihugu cya Iran byagoswe ndetse byamaze gufungwa byimazeyo. Mu magambo y'abayobozi bo muri Amerika batangaje yuko ngo Amerika iri kwihorera ku bikorwa bitandukanye Iran yakoze mu minsi ishize, ngo kuba Iran yarafunze Hormuz iminsi myinshi Amerika yabyise ngo iri kwihorera, bityo hitamo gufata umwanzuro wo gukoresha imbaraga za gisirikare, hanyuma igafunga umuhora Hormuz ndetse ikawufata bugwate, yarangiza ikanafunga ibyambo bitandukanye by'amato yose y'inzira akoreshwa muri uyu muhora Hormuz. Iran ishobora kuba yacishamo amato ayisohokamo y'amapetroli ajya kugurishwa mu bihugu bitandukanye. Ibyo ngibyo byatumye hari imbaraga nyinshi z'abaturanyi cyangwa se inshuti za Iran nk'igihugu cy'Ubushinwa, Uburusiya bijya muri iyi ntambara, kubera ko hagaragaye amato menshi y'intambara, hagaragaye intwaro zitandukanye z'intambara zerekeza muri Iran zivuye mu gihugu cy'Ubushinwa gufasha igihugu cyarandi guhangana n'urugamba rukomeye cyane, kubera yuko Iran ni igihugu kigurisha 90% bya petroli yose gicuruza kikayigurisha mu gihugu cy'Ubushinwa. Byatumye n'Ubushinwa bwohereza ingabo nyinshi cyane, ibisasu, ubwirinzi bw'ikirere n'ibindi bitandukanye kugira ngo igihugu cyane gikomeze gisurvivinge cyangwa se kirwane mu buryo bugiye butandukanye. Ikindi cyavuzwe hano, igihugu cy'Uburusiya nacyo cyohereje abasirikare, ariko kandi igihugu cy'Uburusiya abakozi bakora nucleaire bo muri hande barwa Iran bakuweyo. Hari abasirikare benshi n'abandi bakozi bakoraga mu bya nucleaire mu gihugu cya Iran, Uburusiya bwamaze kubakurayo nyuma yuko Iran yemeje ko igiye kumara imyaka 3 idatunganya nucleaire n'ibikomokaho ndetse n'intwaro za kirimbuzi, mu gihe Amerika yo yifuzaga ko nibura Iran imara imyaka 20 idakora ibijyanye n'ingufu za nucleaire cyangwa se intwaro za kirimbuzi. Ariko kandi Amerika yo igashimangira ko icyifuzo ngo aruko yaba imyaka 20 cyangwa se bikaba ari burundu Iran ntizigere itunga intwaro kirimbuzi n'umunsi wa rimwe. Uyu J Davis yavuze ko yabonye igihugu cyane gikomeje kwinangira cyane, nta kintu na kimwe ngo bageraho, ngo ari igihugu kiri kugenda kikanyiza cyane mu gufungura Hormuz, ngo niyo mpamvu Amerika yahisemo gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kohereza abasikare bayo muri Iran, ndetse n'igihugu cya Iran kikagotwa cyangwa se kikazitirwa nta muntu umwe wemerewe kuba yasohoka, kuko byamaze kurangira yuko abasikare benshi ba Amerika bagose ibyambu byinshi bya Iran, ndetse kino gihugu cyazitiwe kuko abantu bari kugisohokamo nimbarwa cyane. Ibintu byakomeje kuba agaterera nzamba, kubera ko umuhora Hormuz uyu munsi nubwo uri kugenzurwa n'igisirikare cya Iran, ariko Amerika yamaze kugenzura inzira zose zatuma hari amato y'amapetroli cyangwa se esasi yaturuka muri Hormuz ajya mu bihugu bitandukanye. Ibyo rero byatumye igisirikare cya Iran cyihariye Islamic Revolution Guard Corps kivuga yuko gifite ubundi buryo bwihariye gikoresha, ngo nubwo igisirikare cya Amerika cyagose izo nzira zose zituma nta mato asohoka muri iyo nyanja, kubera ko kugeza uyu munsi akagura agapetroli karigeze ku $103 katumbagiye kave ku $90 iminsi itambutse.
rero byatumye intambara ikomeza guhindura isura mu bundi buryo butandukanye. Ikindi kandi Irani yavuze yuko ngo ikoresha imbaraga z'iterabwoba, na magambo yavuzwe na Vice President wa Amerika Jay Davis avuga yuko Irani irimo ikoresha iterabwoba ngo mu byo ubukungu, ibyo we yise ngo ni economic terrorism, na magambo yavuzwe na Vice President wa Amerika Jay Davis avuga yuko izo mbaraga ngo z'iterabwoba mu by'ubukungu Amerika ndetse Irani yazanye ngo Amerika igiye guhangana nazo ndetse ikazica intege cyane, bityo Amerika igakunda igafungura umuhoro umunsi ndetse ikawuyobora, kuko Amerika yabyise ko iri kwikorera, bityo ngo nayo igiye kugenzura ikotorere ndetse Iran yirukanwemo burundu byanze bikunze kandi ngo mu gihe gitoya cyane. Gusa ku cyumweru Perezida wa Amerika Donald Trump yashimangiye yuko Amerika izakoresha byose kugira ngo Iran ntizegere igira intwaro za kirimbuzi ikora n'umunsi wa rimwe. Ikindi ibintu byose bikoma kuri nucleaire ibicikeho burundu, birangire ako kanya burundu. Byese bituma Ubushinwa bworeza intwaro. Ikindi bituma igihugu cy'Uburusiya cyari gifitemo abantu benshi b'abakozi mu ntwaro mu ruganda rukora nucleaire muri Iran bavanwayo. Hari abakozi benshi b'igihugu cy'Uburusiya bari mu nganda zitandukanye zikora nucleaire mu gihugu cya Iran. Hagitangazwa yuko Iran igiye kumara imyaka 5 idakoresha ingufu za nucleaire ndetse igiye guhagarika gukoresha ingufu za kirimbuzi nkuko byatangajwe. Abakozi benshi bahise bacyurwa, ariko kandi akaba n'ubwoba bw'uko kuba Amerika yamaze gufunga bino byambo bitandukanye bya Iran ngo bano bakozi bashobora bakwisanga mu kangaratete cyangwa se mu kaga, bakaba benshi muri bo bantasiga ubuzima. Ibyo rero byatumye abakozi b'Uburusiya bacyurwa, bavanwa aho ngaho bakoraga mu nganda za nucleaire, barataha basubira iwabo mu gihugu cy'Uburusiya. Kuko kugeza uyu munsi tuvugana Amerika yatangiye kohereza amato yayo y'intambara mu muhora Hormuz menshi cyane kuba yanyura muri uyu muhora. Gusa nakwibutsa ko mbere yuko basohoka muri biganiro byatangiye kuvuga yuko hari amato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoherejwe mu muhora Hormuz kugira ngo atangire gutegura mine zitandukanye ziri muri uyu muhora, kubera ko byatekezwa yuko ngo kuba uyu muhora Hormuz utarafunguwe ngo nukubera yuko uyu muhora Hormuz urimo mine cyangwa se mine zitandukanye zatabwemo n'igihugu cya Iran. Bityo rero ngo mu gihe hacamo amato atandukanye nk'aya Amerika cyangwa se y'abandi batandukanye hino ku isi, ngo byateza igitutu gitandukanye cyangwa se ikibazo ku isi, bikaba byatuma aya mato yanyuramo mine zikayashwanyukana. Izo ni mu mpamvu rero zigaragara zatumye bavuga yuko hari amato ya Amerika y'intambara atangiye kugenda gutegura izi mine. Gusa aho gatoya Iran hisi bihakana ivuga ko nta mato ya Amerika arimo gutegura izi mine, ahubwo yuko ngo Iran ngo nta muntu wajye gutegura izi mine atarazitezemo, kuko byaravuga ngo Iran ngo ntagize aho ziteze, ngo niyo mpamvu bagiye mu amato ya Amerika kugira ngo azitegure bityo andi mato abashe gucamo. Gusa uyu munsi icyagarutsweho na benshi nuko Amerika yongeye gukoresha imbaraga z'umurengera, akoreza ingabo nyinshi muri Iran, akoreza andi mato muhora Hormuz. Trump agamije kuba yakora ishoboka byose kugira ngo umuhora Hormuz ufungurwe, ndetse aya mato y'intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugera muri Hormuz ndetse yoherejwemo. Rero Amerika yatangaje yuko iri mu gushyira mu bikorwa ingufu ndetse n'ibyambu bya Iran, mu gihe Trump avuga yuko agomba gusenya amato ndetse n'ibindiro byose bya Iran. Biri kuvuga cyane yuko rwose Iran igiye gufungwa mu gafungirwa mu kantu kameze nk'agafuka, nk'uko Trump yabigarutseho. Yavuze yuko rwose agomba gufunga byanze bikunze ndetse agasenya amato ya Iran, kuko Trump magambo yakoresheje bakiva muri biganiro by'amara yavuze ngo uyu muhora wa Hormuz wafungurwa utafungurwa, hayo ku masezerano y'amahoro atagerwaho, tugomba gukoresha byose tukabigeraho. Trump mu magambo yaravuze ngo byose ntacyo bitubwiye, icy'ingenzi nuko tuzatsinda. Na magambo ya Donald Trump avuga kuri iyi ntambara ndetse n'agahenge, avuga ko azakoresha byose. Rero Trump yatangiye gufunga ndetse no gota bya burundu Iran, avuga ko agomba kuyirwanya ikindi akayitsinda. Ikindi nkubwira muri aya makuru, navuga ko hari intwaro nyinshi cyane za igihugu cy'Ubushinwa iziri kugenda zohereza mu buryo bwarwisha mu gihugu cy'Ubushinwa, mu gihugu cya Iran, kugira ngo Iran ibashe guhangana byimazeyo n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari misile zitandukanye zirimo n'ubwirinzi bw'ikirere, harimo indege z'intambara, harimo imodoka z'intambara, ibifaru n'ibindi byinshi bitandukanye biri guturuka mu Bushinwa kwa Xi Jinping bikajya muri Iran kugira ngo bifashe guhangana na Perezida Donald Trump ukomeje kubarasaho intambara mu buryo bwa rwihishwa, n'ibintu byakomeje kugarukaho hirya no hino. Ariko kandi umushumba wa Kiliziya ku isi Papa Leo wa 14 nawe
yavuze amagambo menshi cyane kuri iyi ntambara ya Iran, by'umwihariko akomeza gushinja Trump igitutu ko ari umuntu ushyize igitutu gikomeye cyane ku banya Iran, amushinja kuba ari umunyagitugu, akomeza kandi kumushinja kuba ari umuntu w'umugizi wa nabi, ko akomeje kumena amaraso y'abaturage mu gihugu cya Iran, kuko ntago ari ubwa mbere Papa Leo akomeje kuvuga aya magambo yuko Trump nta kintu na kimwe kimwibereyemo. Ni umunyamerika w'umupapa wa mbere ubayeho, ariko nubwo ari umunyamerika ntabwo yigeze n'umunsi umwe ashimangira cyangwa se akunda politike ya Perezida Donald Trump, ahubwo akomeza gushimangira ko ari perezida wica abantu, kuko ngo yamwise inkoramaraso, ngo ari perezida w'inkoramaraso, kubera yuko muri misa zitandukanye asoma hirya no hino ku isi yumvikanye avuga ko nta kintu n'iki na kimwe Perezida Trump azaniye isi cyangwa se azageza ku bantu batuye isi. Ikindi rakubwira nuko amato atandukanye hari ibyemezo bishanye yuko umuhora wa Hormuz uzafatwa cyangwa se ahandi akaba yafatwa. Rero amato aca umuhora wa Hormuz ashobora kuba yafatwa n'umwanzi cyangwa se Amerika, mu gihe cyose ngo ari Amerika itayahaye uburenganzira akaba yafatirwa. Gusa nishimangira ko izakomeza kuyobora akagera ku ntego zayo zo kuba yagera ku cyo ageraho. Bikomeje ko nyuma ya kano gahenge ndetse intambara zikomeye ko bazarasa, kubera ko mu by'ukuri nubwo bakomeje ko bino bintu byose muri Liban hakomeje ko raswa n'atandukanye, muri Emirates z'Ubumwe z'Abarabu, muri Qatar, henshi cyane hakomeje kuraswa humvikanye ibiturika hirya no hino ku isi. Ntabwo byahagaze kuko na Liban yavuze ko yakomeje kuraswaho, Israel nayo yakomeje kurasa muri Liban n'atandukanye. Hari byinshi byavuzwe, reka tubinyuremo twihuse cyane nk'uko byose byagiye bigenda. Dore kuri nkwenetswe na BBC haye umutwe ugira uti ni hehe amato ya Amerika arimo gushinga cyangwa se arimo gushyira mu ngingo ndetse mu gufungura ikigobe cy'Abarabu. Ni title ya kinyamakuru BBC cyanditse ahangaha. Yaretse ngo icyemezo cy'ubutegetsi bwa Washington cyo gufungura ikigobe cy'Abarabu ndetse no ku ngendo zose z'amato n'indege, ndetse no haba ingendo z'amato no ku ngendo z'indege zikaba zakomeza, ngo zikomeze kuba zafata umwanya munini cyane, ndetse ngo gitangiye gushyirwa mu bikorwa kuba hafungurwa ingendo z'indege ndetse n'iz'amato hirya no hino. Kino cyemezo cyo gufungura umuhora wa Hormuz cyatangiye mu bikorwa na Perezida wa Amerika Donald Trump nk'uko byatangajwe. Bumwe mu bwato rutura bw'intambara bwa Amerika buri guca umuhora wa Hormuz bwifashishijwe uburyo bw'imbaraga, kubera ko ntago Iran iri kubishaka. Ni amato y'intambara yari koherezwa mu muhora wa Hormuz mu buryo bw'agahato kugira ngo peteroli yafunzwe cyangwa se isasi nyinshi itambuke igihe hirya no hino hatandukanye. Abategetsi batandukanye ku isi rero bamaze kwamagana iki cyemezo cy'uko Trump arimo akoresha imbaraga z'umurengera yohereza amato y'intambara ndetse ku ngufu n'indege zitandukanye akagota igihugu cya Iran, ko yavuze ko agiye kukigota akaba yanakirimbura, akakigotesha abasirikare be n'ibindi bitandukanye akaba yakirimbura nk'uko Trump yabigarutseho. Benshi banenze kino cyemezo rero cy'imbaraga arimo akoresha z'umurengera. Umuryango w'Abibumbye nawo umaze gutangaza yuko nta gihugu cyemerewe gufunga inzira mpuzamahanga y'amazi nk'uko ishami rya ONU ryitwa International International Organization rimaze kubitangaza. Nta muntu n'umwe wemerewe kuba yabongamira cyangwa se yavogera ubusugire bw'ikindi gihugu uko yiboneye kose, nk'uko imiryango yakomeje kuba yabitangaza. Amato yose abujijwe guca mu kigobe cy'Abarabu nk'uko byatangajwe. Ikindi kandi ku byambu bya Iran ndetse no mu nyanja ya Oman, akarere kanini cyane karimwo ndetse n'umuhora wa Hormuz nta byemerewe gucamo, ariko Amerika yakomeje koherezayo amato yayo y'intambara n'abasirikare kugira ngo babe bakomeza kubigenzura byanze bikunze. Amashusho y'ibyogajuru yifashishijwe ku wa gatandatu yerekanye ubwato rutura bw'intambara bwa Amerika bwitwa USS Abraham Lincoln butwaye indege z'intambara buri mu ntangiriro z'uburengerazuba bw'inyanja ya Oman, muri birometero bigera kuri 200 mu majyepfo y'umwaro wa Iran, yoherezwa muri Iran kugira ngo ahangane na kino gihugu. Ni ibintu byakomeje kuba impaka cyane rwose, ariko kandi aha kandi ni hafi cyane ubu bwato rutura n'ingufu za nucleaire bugenzura ndetse bwegera ikigobe cy'Abarabu, ndetse kandi buri hafi ya Persi cyangwa se ikigobe cya Persi nk'uko byagaragaye mu mashusho yagiye hanze. Andi mato kandi abiri yabonetse mu mashusho angana n'ubunini cyane n'ubu bwato bwa USS Abraham Lincoln
bufite ndetse n'ubushobozi bwo kurasa ndetse no gushwanyaguza misile zitandukanye nk'uko bigaragara. Aya mato ndetse yagiye muri Iran afite ubushobozi bwo gushwanyaguza misile zitandukanye zaba zagabweho na Iran mu gihe cyose Iran yaba yabarashe. Amerwe menshi rero nuko aya mato azagera ku ntego zazo, akaba yabasha kuba yagera ku bishoboka byose, akaba nta kibazo na kimwe yahura nacyo, bikaba byagenda neza bikagera ku ntego zabyo, ndetse ibintu bikagenda neza nk'uko byari byitezwe n'abantu batandukanye, bikaba nta kibazo na kimwe bishobora kuba byateza, akaba yagera ku ntego zayo. Ayo mato kandi kugeza ubu ntibirashoboka ndetse ntiboneka kumenya neza ayo ariyo ndetse n'ubwoko bwayo, gusa bikekwa yuko ayo mato ari mu gushyira mu bikorwa ifungwa ndetse n'ifungurwa ry'ikirere ndetse no gufungura iyi nyanja ndetse n'uburyo bwa Hormuz bukaba bwafungurwa cyane cyane muri Amerika kugira ngo bigende neza nk'uko byagaragaye. Trump yaburiye amato yose yerekeza ndetse harimo no guca muri inyanja yo muri kano karere yuko azafatwa agafungwa, kandi yuko amato y'intambara ari mu burengerazuba ndetse no mu kurwanya iki cyemezo cya Amerika yuko agomba kuzashwanyaguza yose. Trump yavuze ko nta muntu umwe uzamwitambika, yuko uzamwitambika wese agomba kuba yazashwanyaguzwa ndetse ubushwambure ndetse n'ubwambure bwe ngo bukajya hanze. Papa Leo wa 14 nawe yavuze ko ibingi gusa, reka mbaze nkubwire yuko hari ingufu nyinshi zo muri Ubushinwa intambara ziri kuba zahuza ahangaha, kuko hari byagaragaye bitandukanye, cyane cyane hagaragaye misile zitandukanye, imbunda kirimbuzi, intwaro zitandukanye zo mu Bushinwa zikajya muri Iran kurwana kuri Iran, kuko ni ibintu byatangaje abantu batandukanye kubera ko hagaragaye ubwirinzi bw'ikirere, imbunda zitandukanye n'ibindi byinshi bitandukanye mu buryo bwa rwishe bikajya gufasha Iran, kuko Iran asanzwe ari inshuti y'akadasohoka y'igihugu cya leta cya Iran, leta yitwa y'aba Islamu nkuko ikunda kwiyita, yagaragaye iri muri kino gikorwa. Trump rero bivuga yuko byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ikindi nuko Ubushinwa bukura amafaranga akomeye cyane muri uyu muhora Hormuz, kubera ko bugura esase nyinshi cyane, ingana 90% yose ica muri umuyohora ni Ubushinwa bugura, kandi ku giciro gitoya. Bityo rero mu gihe cyose Ubushinwa bwoherejeyo ibikoresho by'intwaro, ubwirinzi, ibisasu n'ibindi, bari gufasha Iran gukomeza kubungabunga esase igurisha muri kino gihugu cy'Ubushinwa. Ikindi bigafasha Iran kuba yabona amafaranga yo guhemba abasirikare n'ibindi bitandukanye byinshi bitandukanye, gusa ni buryo bwa bwihishwa, ntago Trump aramenya neza uko bihagaze nkuko bigaragara. Ikindi kandi nakubwira nuko Papa Leo wa 14 mushumba kiza ku isi yanenze Trump cyane kuri intambara Iran, kuko akunda kumwita inkora amaraso ndetse no mwicanyi ikomeye cyane, ko ngo yashoye intambara ntagatifu cyangwa se intambara idafite icyo igamije ku bantu baba nya Iran. Papa wa mbere w'umunyamerika ndetse na perezida wa Amerika Donald Trump bagaragaje ibitekerezo bitandukanye cyane ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati ikomeje kubera muri kino gihugu cya Iran. Ikintu cya mbere bagaragaje kwa tariki 5 Mata mu gitambo cya misa cya mbere, Papa Leo wa 14 kuri Pasika, Papa Leo yasabye abafite ububasha bose bwo gutangiza intambara guhitamo amahoro bakabagarika intambara by'ako kanya. Kwa tariki 7 Mata kandi Trump yaneze ku rubuga rwe nkoranyambaga akoresha cyane kwa Truth Social yuko civilianisme cyangwa se yuko yose muri iri joro igomba kuba byashyirwa mu bikorwa niba Iran idafunze cyangwa se ingifungura umuhora Hormuz. Nyuma ya Papa Leo yabwira abanyamakuru ati uyu munsi hari iki kibazo ndetse cy'iterabwoba ku baturage bacu bose ba Iran, kandi yuko ntabwo byemewe. Ni ibintu byakomeje kuvugisha benshi. Kwa tariki 11 Mata kandi ubwo ubutumwa bwa Iran ndetse na Amerika zahuraga mu biganiro byo guhagarika intambara, Papa Leo yasabye umuryango mpuzamahanga guhagarika ubusazi bw'intambara. We yabyise ubusazi rwose kubahagarika. Ikindi Papa yavuze kwa tariki 12 Mata Trump anenga Papa Leo, ntago avuga rumwe. Trump avuga yuko akwiye kwibanda ku kuba Papa atari umunyapolitike. Ashinja kandi Papa gukora ubuhezanguni.
Papa akunda kumushinja ko rwose rumenanza nguni. Mu butumwa aburebure yanditse ku mbuga nkoranyambaga, Trump avuga yuko Papa Leo akwiriye gushima ndetse akwiriye kongeraho ati iyo ntaza kuba ndi muri White House Papa Leo wa 14 yari kuba ari i Vatican. Ni ibyo ngibyo bagiye bandika. Guzirwa kandi amato atandukanye ariko kumeza kwerekeza iyo no muri Hormuz nkuko byagiye bitangazwa. Abasikare ba Amerika, igisirikare cya Amerika cyatangaje yuko kiri gushyira mu bikorwa ndetse ibikorwa byogeye no guhagarika ibikorwa byose byo mu kigobe bya Oman ndetse no mu nyanja y'Abarabu murasirazuba bw'umuhora wa Hormuz, kandi yuko ibi ngibi bizafasha mu bikorwa bukomeye cyane ndetse bikazafashwa mu mato yose atwarwa mu bintu bitandukanye, ariko bigafasha Amerika mu kuba yakwindira umutekano ndetse ikaba yazamuka mu bukungu bwabyo nk'uko bigaragara rero mu nyandiko yoherejwe n'ingabo za Amerika yatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya Reuters. Nicyo byo bigaragaje. Inyandiko ivuga yuko Const.com iburira yuko amato yinjira cyangwa se asohoka mu gace kari kafunzwe nta burenganzira agashobora gufatwa. Ikindi yuko kujyanwa ahandi ndetse no gufungwa nabyo bishobora kuba byaba ikibazo. Inyandiko kandi iragira iti iri gufungwa, ikindi iri fungwa ry'inzira yo mu mazi ntabwo bizahagarika amato ava mu bihugu bitandukanye aho bigabanyije nyuma y'umuhora Hormuz. Ati ajya cyangwa se ava muri Iran agomba gufatwa uko byagenda kose. Mu gihe Netanyahu avuga yuko Israel ishyigikiye Amerika ndetse n'ifungurwa ry'umuhora wa Hormuz ndetse n'ifungwa ryayo byanze bikunze. Minisitiri w'intebe wa Iran Benjamin Netanyahu avuga yuko Israel ishyigikiye yuko Amerika ihagarika ibyambu bya Iran ibiri muhora wa Hormuz byose uko byakabaye. Mu ijambo rye yagejeje ku nama y'abaminisitiri yagize ati mu buryo bw'amajwi Netanyahu yagize ati Perezida Trump yafashe icyemezo cyo kubashyira mu kato k'intambara. Ati birumvikana yuko dushyigikiye iki cyemezo gihamye. Avuga yuko yashyigikiye Donald Trump. Yavuze yuko kandi yuko yavuganye na Vice Perezida wa Amerika J. Davis ku cyumweru yuko baganira ibiganiro byiza cyane rwose nk'uko yabitangaje. Avuga yuko rero ngo nyuma y'ibiganiro bya Iran ngo byagenze neza cyane ndetse ngo byaramunyuze ngo nta kibazo na kimwe byagize. J. Davis yabwiye Netanyahu ati ikibazo cy'ingenzi ni ugukuraho ibikoresho byose bifatanye cyangwa se bikungahaye ku nganda za nucleaire ndetse no kwemera yuko nta bindi bikoresho bitandukanye byakomeza kwinjira muri iyi intambara nk'uko bigaragara hirya no hino mu buryo bwagiye bujya hanze n'abantu benshi bashimangira. Ati kandi bigamije no kwemera yuko nta bindi bikoresho byaza muri humura nk'uko ijambo rye ryabigaragaje no muri video yashyize hanze. Netanyahu kandi avuga yuko Vice Perezida wa Amerika J. Davis yamuhamagaye ari mu ndege ye avuye muri Pakistan ibiganiro by'amahoro ndetse maze Vice Perezida atanga amakuru arambuye ku migendekere ndetse n'ibiganiro bya Iran nuko bagomba gukomeza intambara mu buryo budahagarara. Minisitiri w'intebe wa Israel kandi Benjamin Netanyahu yongeraho yuko igitekerezo icyo ari cyo cyose cy'uko Amerika ndetse na Iran batavuga rumwe batavuga rumwe ari ikinyuranyo cyuzuye ngo nta kibazo na kimwe kirimo ko batavuga rumwe nk'uko yabishimangiye mu magambo akomeje ko bashimangira ari benshi batandukanye. Gusa ariko kandi ibindi byavuzwe kuri uyu munsi byo ni byinshi cyane rwose. Anuko havuzwe kandi ko gufunga amato yari bijyanye no gufunga amayira y'amato ndetse n'indege bivuze iki, kandi Amerika irabikorera iki muri iki kigobe cy'Abarabu nk'uko bigaragara. Iki Amerika iri kubikorera ni iki gikurikira. Inyandiko isobanura igikorwa cy'ingabo za Amerika ndetse zimaze zikorera mu mazi yatangajwe muri 2022 isobanura ugufunga inzira y'amazi muri uburyo bukurikira. Igikorwa cya gisirikare cyo kubuza kwinjira cyangwa se gusohoka kw'amato cyangwa se indege bihurira muri byose cyangwa se muri ikino kigobe cy'Abarabu byaba anyuzwa cyangwa se ibyemewe cyangwa se bitemewe, yaba anyuzwe cyangwa se ari ubutazwi cyangwa se adafite aho abogamiye mu byambu. Ikindi nuko ibibuga by'indege cyangwa se ahandi ku mwaro hasanzwe
hafitwe cyangwa se hafashwe na leta y'umwanzi nk'uko bigarukaho. Ishami rya Amerika rizwi nka US Central Command irisa naho rikurikiza izo gahunda zose zagiye zo kubafungura umuhora Hormuz. Ashaka kandi kuvuga yuko akarere k'ikigobe cya Perse karimo ndetse n'umuhora Hormuz agomba gufungurwa. Centracom kandi yongeraho yuko ingabo za Amerika zitazabangamira ingendo z'amato ava cyangwa se atekereza kuba yanyura mu byambu bya Iran, kandi yuko amato y'ubucuruzi aza guhabwa amakuru ndetse no kubukura cyangwa se mbere yuko afungwa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Icyo kandi ni igikorwa cy'uko cyakoreshwa ingufu za kirimbuzi n'iza gisirikare ku kuba amato n'indege agomba kugera mu gace akariko kose. Perezida Trump avuga yuko nta kindi gihugu kizafasha mu gufungura umuhora Hormuz cyangwa se uzagifasha ko azifasha mu gihe cyose byakunda. No gushimikira n'abanye natwe mu makuru agezweho, mwakoze kubana natwe. Nitwa Jabo Marashi, Imana ibarinde bwa n'icyo birakomeza. God bless. Imboni TV, imboni ya rubanda.